پارێزگەها حەسەکێ تاکە پارێزگەها خۆدیناسنامەیەکە کوردیە لە سووریێ. گەلک باژارên وەکو قامشلۆ، عامودê, tirpespiyê, dirbêsiyê serêkaniye girkêlek û derikê li xwe digire. Xwedî balafirxaneyeke navdewletî deriyên sînorî û bîrên petrolê ye. Rêkeftina ku li ser vê parêzgehê hatiye emzekirin beşek jê cîbicî bû lê xelk bende beşê yê mayî ye. Heta ku çarenivîsa Rojavayê Kurdistanê têde yek alî bibe. Avahiya parêzgariya Hesekê ye. Tenê ala Sûriyê li ser hatiye bilindkirin. Lê sîmayên kurdbûnê ji vî bajarî naçin û ala Kurdistanê danakeve. Şanda Wezareta Navxwe ku ji bo cîbicîkirina rêkeftina di navbera Hesedê û Şamê de serdana parêzgarê nû yê Hesekê kiriye, behsa plana xwe ya dahatî dike. إن شاء الله تعالى سنقوم بالخطوة القادمة أو الخطوات القادمة ستكون إن شاء الله أمي بندن ركفتنا جي بكن أو جي ورقرتنا في الركخانة قامشلو زاوين رميلان وكشينا هيزان بو باراجه نوانج حرد آليان جبو كيمكرنا الراقشيات نافرا حرد آليان دا أو لإزالة بؤر أو نقاط التوتر بين الطرفين. شاندا حکومت دبیجه و کار لبلافرخانه نافدولتیه قامشلو دست بیبه و سردانا دریین سینوری و بیرین پترولیین رمیلانی جی بکن. جالی خوفجی ریفبریا خو سر پشتراز دکه کو توایا وان کاران و بهف بشیبه. يعني دريه سيمال كاش خو هركز دزانه ده هندره تفاهمك واتفاقك نبر ريبريا خسر وحكومه هريما كردستان هاتي كرن دريه كي مروفاهيه اف دري و استخميندكم و فكري بمينه جبرغ خصوصيه كي مروفاهيه هي بلكي يعني هناك جي حكومته وك انضام نيوان هبن لي و جبرغ مروفاهيه حردو هلال هفدو كري و بمينه يعني حتى دم قالك باش وبلكي بردوام جيبك وگرا کردین کوچبر کو بزوری جمالین خواه جعفرین و سریکانی درکتن خالک دنیا گرینگ یا رکفتنیه. هرچند بندمایینا کوچبران دریش کر لیلگور هر دو آلی پشتراز دکن پیوستیا وی رکفتنی هری کیم بمهک حتی دو مهان هیا. داکو توایا خالین وی بی قدو بلا بین بجی کرن. ویویان فتاح روداو بجاری حسکی.